تعلیمات پوزیشن شعبے میں ملے 4 بجے والی بال کا بڑا زبردست مقابلہ میری بال محمد نعیم رجانا میری بال بار غلام اکبر گجانا میری بال افضل فکر ماشاءاللہ دان لگ گیا جی آندری دان شیر لار رانا حاجی عبدالرؤف حال مقیم ناروال چک نمبر 262 رے بے رانا حاجی اویس حال مقیم سعودی عربیہ رانا عمار حال مقیم سعودی عربیہ رانا ہارون حال مقیم سعودی عربیہ رانا دی رانا شانی رانا عمر رانا اسید رضا ماشاءاللہ جی انہوں دا دان آندری شیر لال باری دان نیو بلہ چوہدری اکرام ارائیں فرام سرگودا عثمان گجر عرفان گجر ماشاءاللہ جی براؤڈ کاف نو شیئر کرنا نہیں بولنا تمام دوستوں نے برائے مہربانی براؤڈ نو شیئر کرو ماشاءاللہ دان کی چھوٹ چیک کرنی اور کمنٹ سیکشن لاب میں دسنا کہ دان کیسا دوڑیا مختار بلوچ شاپور اینڈ شاپور ماشاءاللہ دان بڑے پیار نہ جیڑا نا کھوپا شوپا چیریا جاتا تاکہ پیڑ میدان دے وچ اچھی کارکردگی پیش کرے دان دی چھوٹ چیک کرنی اور کمنٹ سیکشن لازمی دسنا کہ دان کیسا دوڑیا
दांद आए बड़ा हराना हाजी अकरम, हराना परवेज हाजी मोहम्मद चौधरी मंजूर अब्बास उपरवा, हराना गाजी आमिर गाजी इकराम ارائیں उस्मान गुजर फारूक दादा उजमा आदि दाद शोरेला कारगावनी मिला अजमेर से 85 खेरा के 6 जलिया 85 खेरा के 6 जलिया 86 जेड़ा अगे बन्ना खड़ा हो पहले तू एक जल्दी मैं बात सुना बड़ा बढ़िया मेरा मालिक बुलाना हुआ हाँ जी आल पाकिस्तान बुल रेस आल पाकिस्तान बुल रेस रेस माशाल्लाह दांद बहुत ही अच्छी दांद दौड़ कर गया माशाल्लाह जी यूट्यूब पे